Erade waramutse wiriwe? Waramutse neza Germain. Umunsi ndabona wateye pero hano ku mupaka nk'abandi banyamakuru bose bo mu Rwanda, nanjye ndahageze. Sasa ubu gahunda ihari no kwakira abanyarwanda babaga muri Kongo, hari ababaga mu mashyamba. Burase twavuga ko umuntu akoresha imvugo ko hari n'ababaga mu mashyamba, buriya byaba ari byo ra? Nkuko bivuze Germain, ahangara abanyamakuru benshi biganjemo abo mu Rwanda bakorera mu Rwanda ndetse n'abo muri Kongo bagize. Umusereyo icyatuzinduye hano kuri Grande Barriere ni ukuza gukurikirana inkuru z'abanyarwanda. N'abanyarwanda ntabwo ari abakongomani babaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu mashyamba atandukanye, mu bice bitandukanye, bari barahunze. Aba rero bari barahunze, bahunze mu bice bitandukanye. Hari abahunze kera nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, hari abahunze nyuma, hari n'abagiye nyuma. Na n'ubu ntibakazajya hagira abantu babitiranya. Hari abanyarwanda n'ubu bagiye bahunga nyuma bakajya hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari n'abagiye nabo kubwira bati twebwe twaragiye dufatwa bugwate na FDLR tugiye gushaka itujyanwa n'ibindi bikorwa, tugezeyo baradufatwa bugwate, dufatwa ku ngufu, tugumana nabo tutashaka, babasha kudukoresha ibyo tutashakaga. So ubwo rero nkuko warubivuze Germain, n'abanyarwanda bagera kuri 360 umunsi bageze ahangaha, nyuma yaho bamwe cyangwa se benshi muri bo bagiye bafatirwa mu operations cyangwa se mu bikorwa bitandukanye bya M23, aho bagiye bafata abarwanyi ariko bagafata n'abasivili. Aho rero abo basivili bari gutaha, hanyuma ubwo n'abandi barwanyi izo Wazalendo, FDLR, FARDC, abo nabo bafite ahandi banyuzwa. Ariko abangaba bo biganjemo abasivile bakomoka mu Rwanda, harimo mu byiciro bitandukanye. Hari abadamu, hari abagabo, hari abasaza, hari abakecuru, hari abana, n'ibyiciro bitandukanye by'abantu banyuzanga ku mupaka wa Grande Barriere. Erade, reka nari ntangiye gukora aka intro mvuga ngo tukwakire nyine kuri televiziyo yacu, twibutsa abakurikira inkuru z'u Rwanda na Kongo cyangwa se inkuru za politike yo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Twibutsa abantu ko Mahirwe Erade uri umunyamakuru, twavuga ko usobanukiye bimwe mu bice byo muri Kongo byegereye umupaka w'u Rwanda. Reka wantanze hano igiciro cya mbere cyambutse gite? Ese bambuka umupaka w'u Rwanda byaremeze bite? Potuka yaremeze gute? Utangiye uduhe iyo picture. Ibyo na bageze ahangaha birumvikana bafite uburyo u Rwanda se cyangwa HCR, umuryango mpuzamahanga ishami ryawo rishinzwe impunzi n'abimukira ndakeka. Rero abo ngabo bambutse bafashwa na HCR hakurya ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo hari no guhuza kwa HCR ikorera hano mu Rwanda. Hanyuma y'ibyo ngibyo kandi hari inzego za leta hano mu Rwanda, haba meya w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper wabahaye ikaze. Ubwo rero hari no kubafasha, hari tuno twuma dupima umuriro cyangwa se dufasha kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze, hanyuma ubundi bakareba bagacekinga, bakaba hari noneho no kubarura kumenya ngo haje bangahe. Noneho bakaba rero biteganijwe yuko bagiye guteburizwa izi modoka ziranga zino bisi, hanyuma bakerekezwa ahantu batubwiye yuko hitwa bagiye kujyana mu Kijote. Ni Kijote Transit Camp, ni ahandi impunzi cyangwa se impunzi ziba by'igihe gito mbere yuko yaba zitahe wabo cyangwa se zijyanwa mu zindi nkambi. Ni muri ndakeka ni mu murenge wa Kanzenze. Byashoboka ugiye kugera mu bigo bagiye kujyanwa abaza babaye benshi nkuko Meya Prosper yabivuze, hari abashobora kujyanwa Nyarushishi. Ubwo rero Nyarushishi ni mu kahe karere? Ubwo Nyarushishi ntabwo nibuka neza akarere precisement. Ubwo rero nibo bagiye kujyanwa n'ubundi, hanyuma bitabweho. Hari inkunga yateganyijwe kugira ngo bazafashwe ndetse bazafashwe no kwinjira muri societe nyarwanda. Uko byagenda kose abantu abanyarwanda baje basanga bagenzi babo abanyarwanda, birumvikana harimo abataravukiye mu Rwanda. Urabona nka bari abana,
harimo abari baravukiye mu Rwanda bagiye ari bakuru, hari n'abavukiye muri Kongo. Kuko hari uwo naganirije arambwira ati ngiye mfite imyaka 25, mfite abana 2, navukiye muri Kongo. Yavukiye muri Kongo. Noneho anyereka mama we wamubyariye muri Kongo. None uvuga ngo yagiriye abuzukuru muri Kongo. Urumva icyo ni ikintu. Mu buhungiro. Ukaza kucyumbaza imyaka 30 kiri hariya. Kumva arakubwira ati nta makuru nari ifite cyangwa se nari ntari nafata icyemezo, abwira ko agaragaza ko atarafata icyemezo cyo kuzungura ngo akari bwagifasha. Cyakora amakuru dufite nuko abangaba biga baje umunsi abeshize cyangwa bose hafi ya bose baje atari ku bushake bwabo, ahubwo baje bitewe na operations, ibikorwa bya gisirikare byakozwe n'amakuru. Ubwo ni nk'umukwabo. Hari uwo naganirije naga twamubajije twamukoresheje twamaze gufata ibyo dukeneye. Hari uwo naganiriye nawe yahunze muri 1994 afite imyaka 4, yabaga mu gace ka Masisi. Abo mwaganiriye bo bavuga ko bavuye muri teritwari mu gice bitandukanye. N'abambye ngo yaturutse muri za Kirorerwe ni kure cyane, ni muri metero byinshi cyane uturutse mu mujyi wa Goma, ni kure cyane. Rero kuvuga ngo Kirorerwe niho buriya Sultani Makenga akomoka. Kirorerwe ni no generalite ya General Makenga akomoka, ni kure cyane. Hanyuma rero icyo nashaka kukubwira ko umuntu twaganiriye nuko namaje FDL urayizi, aravuga ati ndayizi, yazaga no kusahura ibyacu ikaze nuvuga ngo FDL n'abanyarwanda basanzwe muri Kongo nabo ibangamira, ikazi gasahura ibintu byabo, ikabuza umutekano. Ariko yarabashise mu Rwanda uturuka he, ambwira ko iwaba ari ku Kibuye. Uyu numva yacyamenya azi ya mazina ya kera cyane. Mubaza kubijyanye se kuva Masisi ugera no ku mupaka mwaje mucungira umutekano n'abandi, ambwira ko aho yabaga kuhava ugera hano ari M23 ihafite muri bya bice bya Kongo yamaze kwigarurira. Ubwo ndikushaka kubihuza no kuvuga waruvuze ngo ni operation za M23 zabaye zishobora kuba zarabaye inkomoko nani imbarutso kuvuga ngo aba bagaruka iwabo. Ariko reka twihute tugana na meya w'akarere ka Rubavu Prosper Murindwa, yavuze ko hari abandi banyarwanda bagera ku 2,000 bashaka kuza mu bitandukanye. Nawe ibyo wabyumvise? Barenga 2,000 ni benshi, kandi n'ikindi kintu kigega kari benshi. M23 kiri hariya wumvaga ubutegetsi bwa Kongo, ukumva abo ku ruhande rwa leta ya Kongo kuvuga ngo hariya nta no muri FDL benshi bahari, atari bakeya bari mu kigo ngo yararangiye ngo yarashize. Ariko ni kuvuga ngo ureba aba FDL bamaze gutaha, bamaze gucyurwa, ureba n'imiryango bakomokaho, bigaragara yuko rero iki FDL abavuga ko nta kibazo iteje gikomeye ku Rwanda, aho ngo nekereza ko anga biragaragara ni threat cyane. Ibingibi birigaragaza, ni imibare igaragaza biko ku banwa y'ihanga ko abari muri FDL se cyangwa bafitenya isano no bahure na FDL, umubare warukiri munini hari. Abangaba rero baje kuko bari mu bice biri under control. Abo ni muri za teritwari za Masisi, M23 zafashana atandukanye, arizo za Masisi, arizo za Rucuru, arizo za Rubero, za teritwari za Nyiragongo, kamanuka muri za teritwari za Walungu, muri Sud Kivu, muri za Kare, ugakomeza za Bukavu. Ibyo bice byose ni Eastern Congo, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Mbere ni muri Nord, mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ariko uvuze za Walungu, muri za Kare, za Bukavu. Ubu kujya muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se South Kivu. Za Kabare, iyo ni teritwari ni muri Sud Kivu. Aho hose mu 23 yarafashe. Aho ngone 23 yafashe. Ngo ro kugenda ku bantu wenda bize geography cyangwa se ubumenyi bw'isi, abahanga bagaragaza ko igice M23 yamaze gufata cy'u Rwanda n'u Burundi, cyangwa se ibyo bintu nawe warabyumvise? Byashoboka kuko na Kongo igivuga ngo M23 yafashe ku 1/10 cya Kongo, ntabwo reka tugendera kuri icyo ngicyo. 1/10 cya Kongo urumva ku mukiba kingana 1/10 cya Kongo urumva kitari u Rwanda n'u Burundi cya umfaka. Kongo ni bikubye u Rwanda inshuro zigera kuri 90 mu mibare. Abanyamakuru bizarurwa bajya guka cyane n'imibare. Niba Kongo ikubye u Rwanda inshuro 90, yes, M23 ikaba ifite 1/10 cya Kongo, nako 10 bya Kongo by'igihugu cyose. Yes, uruvuga ngo aho M23 yafashe haba hakubye u Rwanda inshuro nazo zigera mu 10. Ariko ntabwo ari byo tubikureho. Ntabwo M23 yafashe ahantu hangana na 10% bya Kongo, ntabwo hano yafata. Ariko nubwo yanageza no kuri 5%. Ngiye icyo navugaga nuko
ibice M23 yafashe biruta u Rwanda utanyije n'u Burundi. Ntabwo imibare nyizi neza ariko kuko byasanga nde birometero kuko M23 iri mu ntara ebyiri. Iri mu ntara ya Sud Kivu, iri mu ntara izo mbi nizuruta u Rwanda ariko zirayiruza iki Kivu. Ariko none ikindi kintu ushobora kumenya ntabwo aho hose M23 hari muri Totaguma. M23 iri muri teritwari ya Rucuru ariko ntabwo 100% ari genzura Rucuru. Teritwari nini muri Nord Kivu ni teritwari ya Walikale. Teritwari ya Walikale ntabwo M23 ifite 100% cyangwa 90%. No. Ntabwo M23 ifite teritwari ya Masisi yose. Ni ukuvuga ngo no muri Sud Kivu. No muri Sud Kivu naho iri muri izo za Warungu, zo za Karehe, zo za Kabare no ari Kabare. Aho ngiye hari ariko nubwo ihari ntabwo yafite 100%. Rero byagorana kwemeza iyo mibare ubwo nange njyanza nkabaza nka nawe ujye mu bitabo usome. Icyo nakubwira cyo kuvuga ngo ifite 10% fo nta na 5% ifite hafi iracyari Kongo ni nini. Reka twigarukire ku rugamba. Urugamba nyine ruhuje ingabo za Kongo na M23. Ubu bimeze bite? Amakuru agezweho hano hakurya mu gihugu cy'abaturanyi na yahe? The update cyangwa utangiye update ku bantu bakurikira inkuru z'urugamba cyangwa zibera muri Kongo na politike muri rusange yo mu karere. Ikomereje he igeze? Ku itariki 16 n'itariki 17 n'itariki ya 15 ntabwo nibuka neza amalokalite ariko bari muri Bwito, Pascal shoferi ya Bwito ni muri Kivu Nord Kivu hagati yo ku itariki 15 cyangwa mu matariki yombi intambara ari komeje hagati ya 23 na Wazalendo. Ahandi ni muri Sud Kivu. Twirwaneho ziko twirwaneho ari igice cya M23 cyangwa amaze kwinga kuri AFC. Twirwaneho nayo ubundi twirwaneho na abarwanyi baturuka muri territoire. Twirwaneho ni bana bakomoka ku banyamurenge. Abanyamurenge ubwo ni nabaharanira uburenganzira bw'ubwoko bw'abanyamurenge. Ariko nabo ziko twirwaneho amaze kwibuza na M23. Abo nabo barwanye muri Sud Kivu. Ruvuga ngo intambara n'umundi iracyakomeje haba muri Sud Kivu no muri Nord Kivu hagati y'abari ku ruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rwa Leta. Ariko Kivu n'ubundi haracyari ingabo z'u Burundi, FARDC birumvikana, za Wazalendo, abitwa Mahima yabo nabo baracyari muri Sud Kivu. Ariko reka tugaruke ku biganiro byahuje mu minsi yashize byahuje Leta ya Kongo na M23 muri Qatar. Byatanzwe umusaruro cyangwa byaraferinze muri rusange? Ibiganiro bikomeje byahuje uruhande rwa M23 ndetse na Leta ya Kongo. Bya biganiro twavuga ngo byarakonje kuko wibuke ko harimo n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi hari n'ibindi biganiro n'usayi. Reka tube tukiretse nacyo tuze kukivugaho hagati yo kuganira n'u Rwanda na DRC. Reka tujye ku biganiro bya M23 na Leta ya Kongo, izo mpande ebyiri twe dukuyemo u Rwanda na Amerika. Bya biganiro ntabwo byaferinze ariko byatanze umusaruro biracyafite amasubyo kuko hari ikigendanye n'agahenge cyangwa se bita CCDF mu Gifaransa. Ariko iyo CCDF ntabwo twayibonye. Uvuze ko yaba ari muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru urugamba rukomeje. Yes, niyo nakubwiraga. Hari ibyo basabye Leta ya Kongo, hari ibyo basabye M23. Gusa inzira iracyari ndende tukavuga ko intangiriro z'ibiganiro ariko ku mirongo y'urugamba ntabwo byatanga umusaruro. Cyakora twabonye M23 tuva muri Walikale centre. Twavuga ko icyo ni kimwe mu musaruro wabira biganiro ariko agahenge bisaga bigaragara ko rusange hari abari kukwica ntabwo kari kubahirizwa neza. Ariko ku kigendanye no kuba byatanga umusaruro biracyagoranye kuko cyakora imvugo z'urwango, imvugo zo gucengana, twabonye amatangazo mbere yasowe ku mande rumwe rwa M23 rwa Kongo. Tubona Kongo none itari kwite M23 umutwe w'iterabwoba. Tubona M23 ifite kuri kuba uruhande rwa Leta. Ubona ko hari uburyo bagabanyije za mvugo zo gushotorana cyangwa se zihembera urwango. Ariko ubu twavuga yuko bisa nkaho biri kugenda bikonja. Twabonye ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kayikwamba yatangaje yongera gusa nkaho yibasire M23 ku ruhande rumwe ndetse na Kongo na M23 tukabona yuko hari byatangiye kwagiriza Leta ya Kongo. Bigaragara ko bigendanye n'ibiganiro byo haracyari ikira n'icyiciro kindi kije
kera si ikindi cyiciro kindi kije yambwiye yuko hari abandi icyiciro kugira ngo buzure magana buzure 360 bakeya bagomba kubuza kugira ngo buzure 360. Yes, reka tugane ku musozo tuvuga ku biganiro biguhuza leta y'u Rwanda na leta ya Kongo hamwe n'umuhuza ari wa Amerika waruvuze byo hari icyo bivugaho urabona hari ikizere ko hazavamo bizatanga umusaruro. Reka turindire turebe aho biganisha, reka turindire turebe aho bigana. Cyo birasaba ngo tugereze umwanya turebe aho bigana, gusa birashoboka kuko hari igihugu cya Qatar ni igihugu cy'ingenzi cyane, igihugu ubukungu bwacyo bahagaze neza muri ibi kandi kikaba n'igihugu cyubashywe kimaze kugira experience mu bigendanye no guhuza impande za hamwe. Yasanga turindire turebe birashoboka ko hari icyo byatanga kuko Qatar na Amerika ni ibihugu by'ibihanganye kandi bisanzwe bizwiho ko hari icyo bifasha mu bigendanye no guhuza impande za zacyo. Era Dereka tugushimire, dushimire n'abakurikira televiziyo yacu ya Ibishya TV, dushimire n'abantu bakurikira inkuru zo muri aka karere abantu bakunda politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari. Turabwira ko turi ku mupaka uhuza ibihugu by'u Rwanda na Kongo ku mupaka wa Grande Barriere, tukomeze kwakira abanyarwanda bari gutaha baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu. Asante sana. Asante, tugushimiye.